Damay lagi. Guys, balik mi. Kaya GPS man ko na itudloan na pinakaduol nga dalan. Shortcut siguro brad ba? Pinakaduol nga dalan. Nara. Tingala nga wala man to yung road plus man simento. Doon din himi paingon sa mantong na bukid. Mo ni palm oil, murag lubi. Gidamis GPS dis palm oilan. Charge to experience sa gini mo lang. Mo ni nakalingaw sa sa kabaabot. Kay ka nang mawala brad ba? Oh. Sikon niya po siya ba? Experience niya po adventure. Kung ang sakyanan ba bitaw brad sa nina ato ibaliw niya sa nina. Kaya basig nawala. Adventure ba? Adventure. Adventure. Nakapaingon ni noon sa kini. Palm Dalan oil na di mao. plantation. Sada lagi ko. Di mao. Pang picturean mo ato aman videoan mo asa pa to. Di lang takagawa. Naghimo migdalan. Di mo migdalan. Sa lagi magdalan. Nangaras sa bato. So mao din ni sayop amon dalan gisubay. Pero balagnan gyapon. Pero ba ayun sa Balagnan. shortcut sa balagnan brad? Oh, balagdan gid. Shortcut. Oh, balagnan. Kini paingon yung balagnan pero shortcut. Ops, to na. O dili siya dito mo sa hayo kanang May gani kay giagian mi og tawo nga dunay sundang nga hait. Tingnan mi nga dili mao ni inyong gidalan kay gisubay. Giingnan mi nga dalan among gisubay di mao. Pastilag pa. Pamuwil ba day ni? Okay, na.